Kurumzari, Manung Hutna yengbiriba punumapu ahamaktada Kishore Chandra Wangkhemchana taram okchari. Manung Hutna a 360-degree analysis of news and event ngasi ekhona khanagadoribsi obviously ngarang ayuk nongalamdaida hakiba UR dugi matung tarakpada aduga hek hakibaga kari step lokhatkibage adui matung tarakpada kari phibam leiribage haibadui matangda khananabagi damakta ekhoi studio da lengsin bidan leibasi husik amta han introduce tawjage agi hek right lengsin biribasi Khurai Jam Temba additional chief engineer PWD Manipur government oza temu taram okchari aduga maya lengsin biribasina AK Ranjit Kumar DRO Relief and Disaster Management Department Manipur government ni taram okchari aduga extreme right ta lengsin biribasina P Ibo Choba chief editor Kangla Pauni oza Ibo Choba su taram okchari ahan da koina koigi relief and disaster management ki koigi official oin lengsin biriba si oza Ranjit Kumar da koi hangjeningi si ngarang sigumba thodok se hek thokhibaga kari ahama first step oina paikhat khibagi haibasi ma koi meyamna yam chauna hangi haitare koina thabak ta iu ude state ki response pa phajiti haibasi ma de koi every corner dagi lakpadong tori bisda koi gi madugi reply oina kari paikhat khibagi ahama oina kari paikhat khibadong han dun thambi ai koina ahan bada het general oina masigi not only this earthquake disaster ko akoina ahan bada yengjari si life hana kanana ba khoi sem saje search and rescue da kayam yamna khoi gi victim ji lei kai wai da lei locate tawna ba khoi gi district sings da khoi gi district nodal officer ji DC masana wai aduga my concern as o sing the pilak pa pau sing khoina collect toraga khoi adum response tawna na ba team lei at the same time national disaster response force akoina hairu tawna moi promptly adum thabire ani si akoi adum karamba mafam da chatlaga hana rescue tongni haba priority akoi leijai loina na laibuk phaba haigadra victim khara laigidrabaga yaurga su trap tawdana laiba manungda live yaugre haba ngasi bukta complaint leitri adu boy koina moina piriba paudu lalaga su haidna koina hui yauba akoi dog squad yauba team chatlaga here and there maruena imphal gi jaga hana thick populated area ni nako so ada priority pizaraga tawjai at the same time ngarang nungdaram then ngasi team akoi ama chemaga akoi none nungba son gi side se koina serious damage khara expect tawdagi which is 24 hours after the earthquake haitare ne pung kumri lal matunda koi gi epicenter wariba tamelong sida pung kumri matunda thari ne oza fai oza ibo chawlo ko lakchani ngi si state ki response oza kada kari hai ngi oza penbibra state ki response di ai wa yo ara kadima se depending ai witi prajanan su pelamoi ba ngasi makta none gi praja mayamna BJP dagi moi unaru bachal umyam da BJP daga tammi ba pose masi chunglaw yorokte sarkar gi mihul amate yorokte ga haise masi kari no sine ni sarkar se lengak lei jibra sasal lei jibra sine ni hainang khangning gi se manipur disaster management amali khat piraga marugi infrastructure rekarmain thambiri ge disaster management bu maming wena thamba ya bra disaster management kari changi equipment kari lege tagi infrastructure kari thambiri ge che sarkar se nei ne biyo madu disaster management gi mapung phana madu thamba kanda disaster management na thoi ba thong dok gi chap chap ru thengna ba ngamdori ne ba disaster management ne miyo amani khak thamaga khulai su leibi da ba ma su tong da matam matam gi ba scientific equipment mayam sina thanna le rakanda disaster management maming khak thama kari dog gi no sin ai hai jam chung phone ya duni uzaji ko mai kri reply habdi kabui khule na na koina maming su tajari adegi di na sagi none gi area ari nagazang kai ni pisre ori mafam se da 24 hour gi matung da pung kumari yuwa ha khamatung pung kumari phawbada koi gi sarkar gi miro mutam badai da any NGO yorakti haibasi madi koi paw da su sai tagrabani masida kari rebuttal na pibi ningis masi hoi akoi gi khitang koi gi time like khara sangba adagi akoi disaster management khakta sakhut pa yadaba development and disaster management se parallel development laiba develop to wat padagi akoi da dum hindrance laitaba nate at the same time decision akoi gi khitang akoi gi mana nodal officer ne man tawba yaba akoi na guideline na koi matam sanga doni na hari ba hill area sangba khotpa moina do's and don'ts moi gi responsibility kai no haiba moida already highlight total le bani as per act aduna masigi khitanga khoi gi digi resource am laitaba manipur gi khoi gi disaster management ji yamna thagwa mo mongda khitang yamna leide haibadi ai ju khitang
haibada kitang wagani hai tare masigi kenosu kitang leitabadi nante okay so adugumba resource manpower kitang what ke bana adugi time du kitang matam du kitang lab still lai gre haibasi madi officials na su yajari do mathai na koi oza team da koi lakchani si another very huge side koi na controversy orak pa yaduri si ima market ki swai stage da sida du koi gi epicenter oil lai duram ni handaki no moni ni si madi aduna koi oza da koi hangjani si ngarang si koi na changge tawbada changba yadabadagi koi nungda warengumada assessment amadi tawgre habam di pau tajare ada ozana masidi market sida assess tawbada phangbirapa report si kaino habtum koi lebak me anda thambiyo akoina ayuk ngan thokiba yu har habasi hek pau tana badagi ma market si soena akoi PWD official sing su tare ado akoi around pung ayuk ki pung manga makhai ga swai dagi di akoi gi building paibi riba akoi engineer sing afam tu da loin changchal laga even honorable akoi minister works masai yauna akoi loi yengama matungda adudagi akoi honorable chief minister na akoi engineer sing madra yengdana laiba engineer sing si magi kano da banglo da kauraga akoi kamai tawbno khotpno ma masasu kano dagi picture mayam se hojik kan yam thu thun thana bani na ma masasu yam phasana aware oidana lerami adumai tawdana akoi hojiki ahan bagi kari step thuna tawya ba kai do wai do akoi yamna thuba meeting ama hojiki team do ga di yam thuna pangthok sagi adada koi gi assessment tawr matam sida usagi oza koi gi minister works minister koi oza tan kumana takpi gi bada mastai sida koi gi quality sidi haiba quality control sidi yaurum de haiba simadi minister masana su yaramne ado swais da koina kitang mayek sen mi biabra karino thengna bir is masi koi ima market si ahum ni lairi basi da ani amani hojik khar phasana sok pasi aduga amadi almost kaisu ngasai gi ngarang gi kano dona damage to gi basi koi yu thengthana te aduga hojik lairami ba pot asi ani dudadi ngasai su akoi chief secretary na su asomda official kano ena to press release to kan da press conference to kan da su masdi quality yamna phalam daba concrete ki quality si khara phalam drek handra ma yam phajana pongdokhi adu magni ekhoina su adum ujarak pase okay ozai bo jong koi laksening si koi gi manipur imale ba ki damak tadi koi gi ima kai thela is di yamna singtha ningai pidam ningai oiba mafam amani asugumba da sumaina nungai tabab thodo ma tholapada sigumba effect tor pasi oza kadom na yengba yadu je koina masi kenoni akoi gi itiastic oina leira hol ga da pot amane ima kai thela bisi itiastic oiba mafam amane haijari ba hoi ima kai thel karino hai matan manipur ki nataba malemi pum khudi mon mafam si laga yengnari bane yengnari bani ima kai thela sina manipur ki mingchat amuk oiri bane manipur ki sayeng mingchel oiri bane asiguma ima kai thela sida senda lambirom chatharak pase masidi yam nungai tab lai thiwa unfortunate oiba laibak thiba thawdo umene haninge masi kanana kadori no masi prop to darkar we hoi committee ma semaga manipur sarkar gi maike di committee ma semaga masi matam chana prop to huba darkar we marale ba mitri marale matun dandi phangba tai ain gi matun dandi phangba tai marale ga lemdre na ar hojik ti lai poche honorable minister ma samang na phawdo masi gi quality control toromdre hai basidi phongdo eba ima singna ngarang phongdo pu matam da ai ayuk ta matam nu thungge ima singna phongdo poche masi quality control sung tong tongdre lengoi jam na to koi kaya ra hana haijabani maduda mas tabi de haiba pot am khang leiri eba ar som na kan thang busina PW supervision to bani madudana sok tra som de simplex kaina simplex chogera simplex chogera am ore sino ba maduda tawri ba pose kari no sini dai haini simplex ti matak ta mase prop to khum thok tra simplex ti matak ta prop to raga maduda marale ram de simplex to ke to ben tok dai ne ben to butai ba simplex so marale bi matungina ima sing sina laujari ba khojari mayam se kari gino pen de badai la ingak te ne ba pen de ba se krai de la ino asi ima sing gi de lai sang ne ba ima sing gi lai sang ne ima sing gi lai sang so ro di kai da lak butai leba wa thok ro butai leba wa thok kanan o heli simplex no heli kari gi de mak to heli matam jana thabak thu ba matam jana quality control to bi da ba aduna natara ne masine bai haning gi okay madu matam jana respond to bi ro hojik ti mai thokre ko national calamity ni thokre ba thokre ga kai da achoi ba lerim achoi bi di lerim na achoi bi di quality control to gre ha ga achoi ba ma di leire ba achoi ba le di se sigi matung ina prop to bi ba okay prop to bom di changi edu yes masi kaya mo yam sarkar na thamoi sengna maduda prop to ga da ge ha bi di khoi lakhi ge edu bu uza khoi na matang da khoi hangjaning si masi gi ima market si khoi ni sangar matung da leakage ni khangde crack lak pani khangde masi yamna la e masi sugum ba thu e any mishap any kudong thin ngai oi ba ma lakani ha bi si ima bill sing na yam mangjong na
युवा नंग आता ताइना बसु नतबिदा मसी मांगजौना न मसी सि मत लाकनी हाइबसी कोइ सरकार गी एजेंसी सिंग याम तोइना हाइगिबल लैरे अदुबु मखोइना कइगुमता ताबिगिति हाइबा मति याम चाउना मसी हंगै बु वाहंगमने हाइतारे ओजागी करि रिप्लाई लिबिउ हजिकी कनोदुदी युहार हाबगदी खतंगदी आई हजिकी थोइबा थौदोकसिगदी खतंग मरीदी लैना फाटेना आई सागी मोटी थमसके अदुगा अदुगुम्बा कनोसे आइना तसेंगबै हायरगदी आइदी खतंग पाउखुमसि चप चाना पीबसु आइगी कनो नतब हाइदी आइगी जुरिस्डिक्शन से बिल्डिंग तुगी कनोदुदा अदुमाइना लैगी हाइबसे ngaraang से हाफेरफेट हाइना बताई अदुगा चप चाना ममांग थोखिबा थौदोकसिंगदो अदुदी आई वारी लीबदे आई ngam okay alright so khadi imai bin ladi masi yamna toina सरकार के एजेंसी सिंगदा ngara कोइन मफम दुदा इवन ए इसा मक्सु मदुगी मफम दुदा इमागति सोए हैबा ताबदि कैतन चंगजल लोरगा कोइ रिपोर्ट लौज मतम इमाई बेल सिंगना मसी यामना निंगमदना ममितगी मपी ता भौ यावना मसी कपगा तेंग थारगा मदि करिम तो ताबिगी दे सिगुम थोलकनी हैबसी लैना लैना सरकार ने येंबिगी दे हैबा मयामना नुंगाइ तब खोलाव मदि कोइ थेना रखी अदुबु होजिकति लाइबसी कैनो हैदन मतमदा कोइ इवन वर्क्स मिनिस्टर न भौ मसी हाइगी सोइबा लक्ष्मी बाजार गा न्यू मार्केट की साख्रिबा कोई नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन सिना रेस्पॉन्सिबल ओइगदबनी हाइबा मन लैरिबनिना मदुगी मतांग दा कोई करी वर्क यागे सो कोई ब्रेक के मतुंग खना जगे ब्रेक तंग लौजगी के कीप वाचिंग मनु घुटना ब्रेक के मतुंग दा मनु घुटना येंगबि पुनुंपु अमुक हना तराम ओक्चरी ओजा मथांग कोई लाक्सनिंग सी यस सुम ममदि थोखरे अदुबु थोखिबसि दा होय लाइब फबा हाइगद्रा अखोइना माना लाखरिबा रिसर्च स्केल सिगा येंगनरगदि अदु हांग कोइ डिवास्टेशन दि थोकते हेंदि लौजि बट स्टिल अखोइ सम कोइगी कॉर्नर खरदा गुम दुगुम कोइगी अकाइ तोइ थोकपसि लैबनिना एज अ कोइगी जनरल मेसेज हाइगद्रा एडवाइस हाइगद्रा ओजा मसिदा कोइना करिनो तौगदबसे हाइबसि तंग हानम थम्बियोजा अखोइगी युहार हेक हाग्रबा मतुंग सिदा इस्ता अखोइ इंजीनियर सिंगना युहार हाबगी कनो सिदा इस इन्वॉल्व तौरिबा earthquake resistant design da involved tauриba engineer singi mathausi yam thuna akhoi affected structure sing se yam thuna akhoi assess tauba my structural stability se akhoi assess tauba am darka oi aduna anybody na hojik akhoi maram di information si mi khuding makta akhoi challaga hangbagi kano si laitabani na akhoi disaster cell dabu oiraga su pau si pibiraga अखोई इंजीनियर सिंग मस्ताइस्ता अखोई ट्रेन तौरब इंजीनियर सिंग अखोई लेजरी पीडब्ल्यूडी सु अदुना एनी टाइम कनो से चलगा अखोइना स्ट्रक्चर से अदुम मना मखाता चंगगा तुमु कांदा इशू लेगद्रा लेरोइद्रा हाइबसे अखोई यंगसगे अदुगा अदु येंगम मतुंगदा देन कछु तौरोइदो ताडी रिहेबिलिटेशन लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन दो दुम चथानबगी अखोई अदुम मयाम अदुम खनरकनी अदुगा इवन अखोइना हजिकिसी यंगसनबा ngasi अखोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तसु अखोइना मिनिस्टर वाक्सन लाउथोपी खरबनी अखोई आईआईटी रुड़की की अखोई मोगी अर्थक्वेक डिपार्टमेंट की प्रोफेसर अहुमसु अखोई कौदना तांग तरेट थोंगनी हाइबगी तरेट तगिना 13 बाउबा अखोई मणिपुर की कनो सिंग से अफेक्टेड पर्सन सिंग स्ट्रक्चर सिंग से मोई असेस तौगनी हादना अदुगी पाउसु अखोई लैखरे ओके ओजा जुगमा कोइ लाक्सरिंग जे कोइ प्रिलिमिनरी असेसमेंट हाइ तारे को कोइ सुंबा काइ तोइ थोइ मैम सिगी मागी मेन रीजन सि करी ओरम के मसिदा कोइना क्वेक प्रूफ कुम बम यारम दबगी दाना तरगना सम स्ट्रक्चरली सोइरम बदे नामसे बिल्डिंग काइ तोइ यावसे मदिगी मतान काइ रिपोर्ट लैबिरे हसे सि आइगी पर्सनल व्यू दा कोइगी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग अदगी बिल्डिंग मक्त नत्रग उदवरगे जुविक स्ट्रक्चर होइबा देन मागी लाइफ लोइरगसु कनामबो मसी लाइफ लोइरे सिदो के अवेयर होइदबा रंग तैरगा दुम फजरी लैबा अदै डॉक्यूमेंटेशन माई फोर फादर्स इन थममदबा दुम बिल्डिंग एज इट इज लैरि बोइनिंगबा अदुगुम्बा खगी मरम मयामने ने लौजे मरु होइना दि खगी सारना हाइबिरिबा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होइदबा बिल्डिंग नि मरु होइना खै तुरगा मरम खै मी शोपिसे नुमबनिना मसिनि खनजे इमोट ओके ओजा बुजा कोइ मणिपुर जी seismic zone 5 त लैरिबनी युआर हाबा सी अदुम
थोलक्कीनौनी हाइबसिम अखोई खंगा लेबनि साइदा अखोई IMC na disung ba khoi housing construction lak matam da CC to godam ni nom haibam no yam di thammi madu masi koi follow to ba ngam de haidori bra khangna masi koi in de haidori ba dun di koi kai to ba hena kitang preventive measures kai to bam chai dei ba pot to implement to bra tong dra haidu di sarkar gi mathong ni madu implement to bra tong dra haidu di madu thijen batai sor manung da wang na pech tan sar mathon manga taruk sari mayam si no mata sarkar gi department amta na yeng de yeng de ba yeng ba so uti ko IMC gi chuma to thom ba yaba thom ma so IMC na structure sing du horok padi ground floor da horok padi gi nang na tawri ba post ma di yadi hai ba chibu karam ba matam da thengna grage thengna di ba ma gi che da bangku ga thokna tongan bani ne che order hai ji tongan bani order to implement to bu ni am maru wei implement is very important thaba ka matam matam da thaba tu chana han gadori ba thaba tu implement to gadori ba du ni ne am khoi maru wei maru sarkar na chalai bi order do ngang na thaba to hon bi ba adu wai ga di adu ma mayam du su ka tawni order su inde adegi order du gi order tu ilhan ba su to di ba chin da panglaw ga law ba adegi CM da thokchan ba adegi adu madu gi follow up tawna ba thaba ku to da ba masina di oi ba yaroi manipur di matam gi hang ha ko na chad abi ngak tani adu ga amarom do khoi ni yeng matam to isi ngarang gi jwar ha ki ba du da ko kai gum ba yod ama bhog yog na sa ba yum ching sok to mayam su yawri ba adu yam na yawri ba mayam ma yod ama bhog yog da ba che ngak na to ba mayam ama yawri ba hoi magi matam du gi oina thengru bu su oram bi ai ko madu di ai tam ngam da ba pot amani adu bo kaithel gi asuk amna chaw khaba kaithel gi lupa crore in tam of crore changna sari ba mahum sida tawram mi ba po sine ba koina yam nei na ringai ori ngasi gi samaj na nei na ringai ori asine ba masri je leram mi ba yot ka si yingu bu da ko lengoi ga si brong brang asiga chu karmain to ngam matam dur to khibno sine ba mari le nbo authority na mase matam jani yengthen da batik ngak de ne ba madu yengthen bir madi kasi si thom gadra ba thom de thom moi ba nupi sina matam mayam de gi hana saina haibi khibdo law na la i kai no ima sing mapi tari do kari gi mapi ta do no ba mapi ta pham thokpra ne ima sing gi dilai sang ni mase ima sing gi lai sang ne masina no matara ta la gi manu hingjari bane ba asing ma mafam sida kairak ba toirak pa mayam se ima sing mapi tari de bele ne aina ngasi samaj na nupi oina po ma ba mafam sida kathel sida ai kathen pham bi amu oira magada ai chu pi ta ni ne madu ta pham thoktra ne madu khangna sarkar na thabak pai kat kada bane ba yam chu mafam ne koi gi che da katang si nom si lei si tawdam ne han illaga iraga di thamaga madu implement tawde haibadu madi koi ngasi koi masi madi taseng na uba phange haibasi madi koi haiman ba thoi dan khale oza mathan da koi lakse ningi se koi gi ngarang se koi na hek yuwa si ha kra matung da koi gi imphal da lei ba thong hai tare ko maroi ne koi menu thong si chatna ba ya roi ka na kitang rumors oi ga drama du kadai bo do chumi no do kadai bo do masi koi sin ba ya gini haina wasi assessment lai pire ga अखोना कनोसी अखोना इमा मार्केट की कनोसी सुम मागे डैमेज सिंग एसेस तोरिंग आइस दाइस अखोय पाउ फंगजरे कनो सु मिनु थोंग दसु प्रॉब्लम खरा लैरे औत चलगा येंगबिरो खोरपिरो अन तौकान सिदा अखोय याम थुना चलगा अखोय मयाम पीडब्ल्यू की सेमिनार यावरे आई सा यावरे दुगा तोपा डिस्टेंस सेमिनार अनि यावरे अखोय मयाम चतना येंगी अदा हौजिक लैरामीब इशूदुदी कनोनी अखोगी थोंग सिदैसा अखोय स्पान अमगी कारक्ता एक्सपांशन जॉइन हाइबम लैरी आदि कंटिन्यूस ओइना साब नते थोंगसी सपोर्ट अमगी मसी कारक सिदैसा मथक सिदा अखोगी ममांगी संगाई गुंबगी ममांग द कोलासम थागिबजे असिगी कोलासी मथक सिदा पुन्ना थाजनगिबा अदुना हौजिकी से आदि गैप अमा एक्सपांशन तौरकनबगी गैप अमा थम्ब पोर्टसु यावना कोलासी थाजललंबा अद युहार हाबगी खतंग नोम खोरप सिदैसा हौजिकी मफम अहोब पाजर लैरिबा कोलासी क्रेक चटपनी दुगा मा अखोय मखाद कुमधदना खोथदना अखोय यंगजै स्ट्रक्चरल डैमेज आदि कनोदा याम रिस्क लैरबरा खोलाबरा हाइबसी अदु करिसु लैरमदबदगी अखोयना मददा अखोयगी ड्यूटी तारमिबा ऑफिसर इंचार्ज सिंगदुदा पुलिस इंचार्ज सिंगदुदा अखोयना अखोय साइडगी अखोय पीडब्ल्यू की कनोनी करीम बहुबा कायबा लैते हेवी व्हीकल सु कैसु अदुम लोइना थाबियो अखोय हाइसरमे Okay, so adun di koi minu thong ha ma da koi hek mi pai naram ba koi sin ba yaroi lem badu madu ko su mi planning a leite sai gi gap ani mar ta ko la su kitang leina gi bagi madu lak pa ho bani hai ba si ma koi jana si seng do pini yam za wa phom ne za mathang ko ja si ma lak se ningi si hauji koi what about relief camps koi relief camps kadai da ma si hang ba lai re relief camps si hang ba koi udri hai na si praja me am so hai ba lai re duna what things koi na hauji hana tau gi dum tau wo re adu ma tu na hauji paikat pe dar to ba kari steps lai piri relief camp ji akhoi thorang tawduna lei moina darkar leiragadi adum hangsi khosena adu somehow akhoi gi
good management hai tare public masa ma ki relative to laibani khangdi amani khangdi moi voluntarily akhoi laibham laitre shelter pbu temporary camp hangbiu na thorakte akhoi na dakar laiga di dum dc de report pbu mana nodal officer ni state ki help so dum tawgani akhoi na yam marang kaidra su scale khara bakui de khoi sem sa laijai de external help khara su akhoi dum phangadoba lai akhoi na mayam de donate to bi khot piu singam de hergadi a haidana khoi sem sa lai adu hujing market ye khoi hangna na sem sa de adu bu chandil di hangna ba sem sa re na dc na du maina hai okay aduga sagi uigi sagi lambi thongdi matang la ga imphal manungi oina hai tare ko maruina minu thongsina taba topa any adu minor risks oiba thong boy rasu or any building boy su karam madi koi thengna bi ma praja sing madu khangba yanan we sidi smile lai mafam ni masi ma koi changna na ma phai haibana leiba koi gi badu aware o heuna na bagi karam madu gi area site ti koi assess tawba thengna bi ra SS ye akhoi na DC gi kuthang da dege akhoi samang yauna mafam khara da imphal gi maruina akhoi gi mi yamna kungna tabas da akhoi su voluntarily yamna thawai yauna tawjai masida akhoi na akhoi gi human life law si mafam mama ai samang thengna jare akhoi gi leirang hai tare mat wal tor tawbani maningas luang sangmam da imphal east ki ama thengne re aduga imphal west da punna report mi mari siba da imphal east na hujiki si ani siba senapati da ani punna live law si koi 8 hai batare adagi koi injury na punna koi gi 106 adu maina le adu khwai sopuji imphal west way 58 ko adagi buildings ye khoi na partially or total damage mo na preliminary report oibanina adagi on spot engineer phajana available loi dabdi moi punna pibire masina khoi 355 aduga thong da khoi sarna singduk piriba imphal iski 1 minute thong sima yaure thong sima yaudragadi atei fexing site sumaina khoi ni lei officially ngasi nungdangi pung 5 tarik 5 gi sibok officially okay angase ozai bu chawro lakcharaga akhoi gi ngasai gi kenona ozai gi worksmen san thamagi ba masigi ma market ki si responsibility si nbcc na pugadabani haibasi koi masi sarkar gi maikai dei oidori ni thamak tori se so clear oina thama si blame si pura nbcc da which is centrally agency ni adu ragadi huji what should we do huji koina tawdu si kaino sarkar na tawpham thokpasi kari no masida mana responsible da pugadabani dang haraga loiba yari bra natraga na masida kai to honi mun chagi jana aduna yarwa responsibility fix horamni na ko responsibility do maduna daita lore maduna thon bani habido ani si kathe number 2 ga 3 kano gani 3 gani ko ani si yam soi che som the pw din taw tori bisti masidi phajana dum kan tori hajari ba ko ado akoina thajai mapan gi lam gi kangbu na suraga phajare ni kan tori ba lam gi san machi chage du ni mase lam gi san machi chang ba ngasi di khange ko lam gi san machi chagra lam gi san machi te pra do madom di soin la ani maduna imai ben so masi sai matan koi jinga khajal laga kanam hon sai kanam to honde kanana kari tori quality control tori bai do ima sing si matam kudamak ti yang han bi dakar oye ba adu adi wa thok thila oye ima jing matam kudimata ai witness oirgadi madu wa thok lakadrane adu hoji hajari do asai gi works minister na asai gi responsibility do machine to bu soire hai ba ju khangamdina soire khangagadi ain go ba kari lokagadi sarkar mathong natra सरकारी मथौनेबा आईनी गोइबा करी लौगदगे सरकारी मथौनेबा सरकार की मथौ अमगी सरकार लेंगाक छाचल लेरिबनिना प्रजाना खंबे मिहुने छेंबे सरकार नि प्रजाना खंबे साइपर सरकार दुदी प्रजा की मबुंग पेननबा प्रजा की मबुंग नादना थबक तौबिरोना इमा इबे छिंग मपी तारी से मसे करी की तारे इनो से बजे सरकार सिना खन बताएबा मदु ओइना थबक पांगथोक पियोबा मदु नत्रगदे वाथोक से हेन हेन सौक तोरकनेबा अदुना आई छा हजरिदो वर्क्स मिनिस्टर न हुजिति रेस्पोंसिबिलिटी जे फिक्स हम लेरबनिना को कनाना तौबदी कई सोइबदगी लाइनो हाइजे खंगमनिना असोइबे मी फारबनिना असोइबे मी दो मदुगी मथकते एक्शन लोंगनबा तौबियो करी दै थोइबनो हाइबदो मदुगी मायुगी मथकते चप चप इंक्वायरी तोरगा आइन गे बेचारक पी बताइने okay का लालुदुदी अरान बे मी हुराम फारगदी हुराम बदुगी फारी बदु चैराक पी बताइना मा फादरगना फादरेना फादरगदी कइनो मसी कइदों तोबुनो हाइबा याबे हुजिति चप चाप अमा प्रूफ अमा पुथोरे इयबा सरकार गिसो मसी होके तौते नाथै रे चतियबा सरकार जो याम ओपन माइंडेड त पीरियबा सरकार जो यामना पुंगचल सेंगना वर्क मिनिस्टर का तोजे यामना पुंगचल सेंगना पीरियबा मसीना छिने थोहनबनी हाइजे क्वालिटी कंट्रोल तौद्रे हाइबा फजना खंगेबा सुम मतमसिदबो कोइ तुमिना ले यारिब्रा सरकार से ओजागी सुमोरम तंग लौजेगे होय होजी प्रॉब्लम ओइरिबा मार्केट नंबर 2 गा 3 गा सिदी कोइ पीडब्ल्यू दिन पाइ बबुदि नत्ते अदुबु मसीगी फिबम से लाख मतम ओजागी एज अ काय तारे कोइ ऑफिसर मन मी अमा ओइना ओजागी मोता
maji should there be inquiry haibadu maji chathei masumam thokre quality yaudre haibasidi works minister so haibiramina masi adu argadi makoi matakta sumam chathagadabni haibasi leibibra natragana what is the things koin hosi tawbi aisi akoina hojik ta tawriba porchi akoina ahan bagi mieng da quality khara wat khibagi kano si phange adu tasena quality yaude haibasi akoina ngasagi data mayam amana proof tawrukpa ama changi aduna ngasagi like non destructive testing kaina akogi mechanism mayam am lairi thom dana khotana adagi core sample lawna sapkhaidana ko khaidana hajiki hariba quality si tasengna kano tawriba phatre ne khaliba porche testing tawraga data na kramai laiba kholiba haiba porche ngasagi akogi inquiry is a part of the inquiry haitare sumaina port ama tawrakanda ayeng ngasagi NBCC ga tawna babu oiro simplex ga tawna babu oiro adwaigi adum masagi kano ama process ama lakani ado hojiki horindi quick remedy haitare ko hoji laiba pibam sida kogi PWD gi department na tawbiri si kaino si market si quick remedy si kanone hojik ki waina akhoi soiba column se khara soe adana masidagi masina maram oidna hena sonjal laktana sudden collapse kuma laktana ba akhoi na manak sida akhoi column sigi yamna load to loadramni mai manak sida support piraga load si makhada adum ground transfer tawna bagi mechanism da koi semba hokre na ikanji Okay, but kogi sina temporary ni edu natragadi kogi IIT Roorkee dagi experts sing kauraga masi kai do yage haibdu yengsin khigani adu matungi makogi report ki matungi namade either koina maduda kogi repair haigadra tawbra natragana destruct targa nauna sabra haibdu lakcherani haibdu ne makogi report ngai gidu uza Rajikumar koina aroibda koina hangjeningi si masigumba tholakpada or tholak tringai da kogi praja miyam na haitare ko jana kogi relief and disaster management department laibi bani na masi kogi yengbiriba mi singi mit nakong oina na ba kari advice kari masida tawba do's and don'ts to khada thambira moja akoina earthquake disaster kinamukta yengagadi akoina hana mangda akoi sarna su panbigiba earthquake resistant yum mama ugi wegna ugi level da adagi machinery building wegna machinery building da adu khare hena tangda koi phazu phaba RCC building da wegna RCC building da building by laws in ba adagi engineer building ama wen ba adagi magi needs to ga adagi sari duga mayam sajalaga ju huge kenoni na phege magi needs to dagi wamgna le gi yum saba ja awabamni aduna adugi criteria mayam se khandabiraga tawbiu aduga khigi just earthquake amagi matungdadi khigi ongtang akha higa sai engineering team jiga masi rehabilitate tawna phaduira aigi damage or pura lokthoga anongna ma sabana phagadra haibadu adumaina decision lobi okay lo slapda uzadi moram tang lo jege so aida khigi ngarang si khigi chief minister na budi hoi masi appeal tawi sumana rumors ta thajabi ganu haidana ngarang si khoi laibak thi ba haigadra pung nipam khaiga mapanga ta taslak budai da research cell da khoi 8 yo godoba ma khoi lakigani kaina khoi rumors hai tare ko masi sandokhi dana mayam si mi pai na gi ba even ching da gi phone tawre sumana haibam tai kamai tawjano na oza masi gum masi da ozai kari advice le sum matam gi oina masi sandokpi da ba phai tambang am da ba potni kanana su matu hairam moi juar harkani se pungsing matam khangna akoina juar harkani haiba mat kana su khangba ngam bo nate oneba chief minister haido aseng mani maje rumor ji sandu ogade mingon de mi pai bacham helidra ma pai bachi heleba ai ma phau dang ram pung ayu pung dang pung drama thoi dai chanu pi hai pung drama thoi amu halakini hai ba hai ai bok tum ya de ai je tum ya dar sum ko tum de ba maje akoi de mi pai bam po hlieba maje kari gino aman ama harak pa aman ama haijalak pa sinne ba maje to bida phai maje yaring ge to bida ba maram de khoina chapsana khangbang ngam ba po suna ta ba akoina ai sana sam madu gi expert suna te ba yuar har kane je khangbang ngam po na te tsunami la kane je khangbang ngam madam na te hai jeri ba aduna yaring ge de akoina praja miyam da appeal to janingi di sumba se sandu holaga akoi masen ge marakta mi pai na ba po ise masidi yaring ge to dana ba akoi ai thamjaningi adu oneba chief minister na su adu mangarang hai gi bu mai na ko madu gi awareness to madu leitan madu gi posting do apprehension leiri jo praja mi da madu gi awareness ama mafam khuding da chingtam hai manipur gi chakachin ko ya yona praja miyam da madu gi khwarang ba madu gi apprehension leiri do madu kokna na hona bi madu hai bi city sarkar gi matong ne ba madu hona biu akoina appeal khakta na ta ba mafam da district leiri ba DC sing adigi district leiri authority sing
ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯔꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके ओजागीसु लास्ट कमेंट अमतंग अखोगी व्यूअर्स सिंगी हाई तारीको मिट नागोंग ओयबा याबा करी मेसेज पिबिन थमिरम ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯍꯥꯔ ꯍꯥꯕ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯦꯜ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯇꯦꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯈꯔ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯦꯅꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯂꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯛꯇ ꯈꯔ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯄ ꯗꯥꯏꯒꯣꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯔ ꯇꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯝꯒꯨꯝꯕ ꯀꯂꯝꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯖꯪꯁꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯗꯨꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯌꯨꯝꯗꯨ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯍꯟꯕ ꯄꯣꯠꯇꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯦꯅꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯕꯗꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯦꯜ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯂꯝꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯂꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯁꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯍꯧꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओजा कोई सुमम लागे तादे कोई PWD दा दुम डायरेक्ट लाग पे यारिब्रा नरगा दुगुंबगी हॉटलाइन गुम लेबिब्रा कमाय तेमसे ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ओके ओजा ngana se koi haina bam sta koi gi disaster management gi leiba landline si chatte kai ju kara haina ba do koi tai do adu mai hotline gu mama leibibra oza leiraga de dum thambiram ba yabra koi viewers gi ya masi of course sat khidre koi gi ministers block न्यूज सेक्रेटरी से ngasi kitang paiba ada line si chatpa masi semgadaba koigi BSNL masama ki building ju khara kai bidi moi chang bangam daba adu bo aikoina supplement oina yam thuna ama thokchei masi aikoigi koigi all block da leba secretary ki additional chief secretary ki thangnaba kam da temporary koigi operation center ma hang thokchei masi gi aikoigi control number se contact number se amta haijage 0385 2440909 sima adai atopa number amana 0385 2450 adagi atopa mobile ai pijage mobile si 9874057273 adagi atopa mobile amana 9856292805 haiba akhoi हाइब नंबर सिंगसिदा कांटेक्ट तौबिरगा एनी अदुगुंबा इसागी युमदा और एनी अखोइगी डिजास्टर सिना मरम ओइरगा अखोइना यौ अखोइगी पाउ पिनिंग बल लेरगदी हारिबा अखोइगी पातोकी नंबर सिंगदुदा पिबिरगा आइमोदा हजिक अमतक लैंडलाइन दो अमतक रिपीट तौजके न पिब नंबर सी 0385 2440909 अहंबा अखोइगी लैंडलाइन नंबर अनि सुबह लैंडलाइन नंबर 0385 2450783 हारिबा नंबर सिदा तौबिरगा कोई एनी दुगुंबा इन्फॉर्मेशन लेरगदी पाउ पिबिरगा कैदोबा यागदगे हाबदु PW डिपार्टमेंट सु कोई कोऑर्डिनेट तौरगा मदु कोई चेक्शनबा हाबदी थोखरबनिना कोई कितंग पैथो पैसिन तौरंबा सिदी बिचम अमनत येंगदी खंगदौ नतबनिना एक्सपर्ट सिंगा ताना होरगदी तुंग कोइना कैदोबा यागदी दु यिंगसिनबा यागने हमने याम नुंगाइजे ngasi सुगुंबा याना मरु ओइबा लेबा के सुगुंबा इशू से दवजा होइना मिट माय ओइबा याब एक्सपर्टीज सिंग ओपिनियन सिंग याम तंबिरम बैदंता इम्पैक्ट टीवी की माइके दिगो जाइबो चौ जा रंजित कुमार अमदी ओजा तेमबु थागचौ फोंदोक्सरी लोना ngasi gi mata asada Manung Hutna loisinjari yembibo punomapu kainanabu ya thangni jari thank you